Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaken hon kirang basnong ki bahapo ka syatri, jong ka lempong ki hinriu snong, bakan top ya ka snong mokhar, sok son, watabru, mission compound, riat samthia, bat kawa ingdo. Hanin kasngi ka arpun riu tere ujelew ki ladawa na sarkar jela. Bakadai ban penmi no mardo di ki breu ki basuan poiwer, bat ki basa bian hapo thamyo molong. Orang basnong ka mission compound, uba GS Basan, hak jekran berkinong pathai kubor, hadien kejing kendo yu sambut Menteri Rang Ba Kajela, uba Preston Tensong, hak ju kapor ubolong ru chairman, jong ka high level committee. Uloong, ka sarkar kali banjir benia, tangi kitu ki breu, ki bedai hok shisha ki nong trei, jong ka Shillong Municipal Board, bar ki katto ka ne ki batrei haki wai pakitnan, trei kam jong ka sarkar jela. Hak ju kapor, uni orang basnong uloong ru, baka lempong ki hinriu snong, kasngokya ba ya ka jingwan tuklar jong ki breu ki banabar, ya gani ki jingdawa jong ki paiba, ban pen karya no ya ki jai ben reu harjan, ki basang basa apo thamyo molong. Bat snokya ro ya ka jingra plakat, jong kini ki jai ben reu ha thamyo molong, wala ki bor sensar jong ka East Castles District, kila penjari dak section 144 CRPC. Kane ka konhon jong kirang basnong, kabalatep kum kalempong ki henriu snong, kilale ya kendo ro yo Deputy Commissioner jong ka East Castles District, halor kane, kenang bakino ki breu ki bawan na barjela, ki bakwa alai rung ha thamyo molong, ki dai bandayo swa dak jingben na UDC. Itu pau ya ke kersan ya ke high level committee hak beli kat ke molong ke motor hot và kani ke jing dawa kat kadai ru jing annon yang ikut beri ni grab bayar kata ke jakai dia ban perlat bahkan long kecaka kapan ai ke jing motor ban perlu jakaya ke ya diberi buat kali bat ni persan hagane garai ke pemerintah mengia penduk ke lempung konstitusional ke high level committee bahkan ya syukran klaim dadon kan kono ke jing perkat ke moipat lani ban persem ya gane kakap kalau adun koi perkara ke panggilan dia penduk yo bisi ngila ai mondek men sinengkong bat kata karai kalau ba udisi ude ban pet thuốc ha ba ude ban sya ya kino kiseng kita di bawah na kino ki benta trong ke jalal ni na ke India bakin tuklar ya kam ke ide baka tamato kani ke isu trong ke state ai bak state government kan pet maka ya kan ini la pau pangim sunat bikin don kun kini ke sen bikin wan bikin pen iya ke jing song bikin nomor utama motor terus kata apa ba usiap jing don menu bawan ban don ke jing song nak kata joki te amta ngi la dap ai ka memorandum show disi ban matangi ai ka wai bat sha chairman of high level committee ha ba dei bat ketinya supang kalau dari kam ke sarkar kau tangkapti ya kan ka komiti ini agak kersan ke pura ba bat nginyang ru hadu ke put ke ide ke kanisa aku saja jingwan begini apa sebagai IT statement kita pendom kita penbitar ya ki sama bat yang kiran ba tinggal abu ujungkali di siru misal di formutan bakum nu kisah bercuru mencuri ke pemon ki wansan ki relief material ki bomber kanu nu ka damage ke sopar ko iste ke damage kan sete ri ko ki wan ki pen thok bri abi ke jet bri bangi de ki balong nu kita ki pen mi ki statement ki mulai har ko tika kapen snil ya ka image jo ka state ni jo ki bri bi haji sang ngalong mau ngidan ke tolerance ngimri ki bri bolong intolerance te kita dige ki bangi musuh nak dan suka kan sibuknya itu kan bertemu bukan tentang nasional makin pendat kabar